OG Sport Talk ni ikiganiro tubagezaho kirimo amakuru y'imikino by'umwihariko football y'i Burayi ndetse na shampiyona y'u Rwanda. Kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku matransferi ari kuvugwa ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Mbahaye ikaze muri OG Sport Talk. Iyi ni OG TV show YouTube channel. Njye ubikugezaho nitwa Blaise. Mu gihe isoko ry'abakinnyi ku mugabane w'i Burayi risigaje iminsi 10 gusa kugira ngo rifunge imiryango, amakipe atandukanye akomeje kwiyubaka nakomeza impande zijegajega. Manchester City, Arsenal, PSG, Manchester United ndetse na Chelsea akomeje kuvugwa cyane muri iyi minsi ya nyuma yo kugura no kugurisha abakinnyi muri iyi mpeshyi. Nyuma yo kwibikaho abakinnyi batari benshi barimo Ake muri iyi menshi, Manchester City nteranyurwa kuko Guardiola atangaza ko umukino umwe amaze gukina muri Premier League y'uyu mwaka yabonye ko mu bwugarizi bwe harimo ikibazo. Mu gushaka umuti w'iki kibazo, Manchester City yakomanze muri Benfica yo muri Portugal yitwaje miliyoni 50 z'amapaundi ishaka Ruben Diaz, ari nacyo giciro cy'uyu myugariro ukiri muto ukomoka muri Portugal. Tukiri muri Manchester City, Nicolas Otamendi usanzwe muri iyi kipe ashobora gutangwa muri Benfica, iyo kipe yo mu Bwongereza ikongeraho amafaranga kugira ngo ibone Diaz. Diaz ni umukinnyi w'imyaka 23 y'amavuko wari mu ikipe y'igihugu ya Portugal, yakinnye amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi mu 2018. Ni umwe mu bo Guardiola abona bamufasha kwitwara neza muri uyu mwaka w'imikino. Ibi bibaye nyuma y'uko ikipe ya Sevilla yo muri Espagne ishyizeho amananiza kuri myugariro Jules Kounde wifujwe cyane na Pep Guardiola utoza ikipe ya Manchester City, kuko bivugwa ko Guardiola atarabona umusimbura wa Vincent Kompany wavuye muri ikipe mu mezi 18 ashize. Tukiri ku mugabane w'u Burayi, umukinnyi Thomas Partey ari mu nzira yerekeza muri Arsenal. Ibya Thomas Partey muri Arsenal bishobora kuba bigiye gusobanuka nyuma y'uko umutoza Simeone wa Atletico Madrid atangaje ko yifuza Torreira ukinira Arsenal. Bimwe mu binyamakuru byo muri Espagne mu Bwongereza byatangiye kwandika ko Partey mu minsi mike arabasesekaye i London muri Arsenal izarekura Torreira ikongeraho amafaranga kugira ngo ibone Partey. Ikipe ya Arsenal kandi yatanze miliyoni 32 z'amapaundi kuri Houssem Aouar w'imyaka 22 y'amavuko ukina mu kibuga hagati mu ikipe ya Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa iyi kipe ntibikozwa kuko yifuza byibura miliyoni 54 z'amapaundi kugira ngo imurekure. Arsenal kandi yiteguye kwakira Jorginho ukinira ikipe ya Chelsea mu gihe cyose iyi kipe yabiguze Declan Rice ukinira ikipe ya West Ham United. Biravugwa kandi ko Perisic ashobora kwerekeza muri Old Trafford. Amakipe birakomeye i Burayi, Manchester United ndetse na PSG ari kurwanira rutahizamu ukinasha ku mpande Ivan Perisic ukinira ikipe ya Inter Milan. Biravugwa ko kandi uyu rutahizamu ukomoka muri Croatia ashobora guhenda aya makipe amwifuza kubera ko umutoza wa Inter Milan Antonio Conte atifuza kumurekura. Icyo musaba wowe ukurikiye iki kiganiro cyacu OG Sport Talk ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tubagezaho yaba muri siporo, muzika, fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaise, iyi ni OG TV show. Naho ubutaha, bye bye.